Dipapadi tša bokgabo le setšo ke a mangwe a mafapha ao a amilwego ke ditlamorago tša leuba la COVID-19. Ka lebaka leo bahlankedi ba kgothatša setšhaba go akaretšwa barati ba dipapadi go hlaba moento gore naga e kgone go fenya twatši ye le gore maphelo a batho a boele sekeng. Nobody today will say there is no vaccination. Vaccination is abound. It's waiting for you and I to ensure that we take that very important step and take the jab. Batho ba bangwe ba latetše kgweletšo ye ka pela le go amogela moento. Gabjale go šomišitšwe meento e fetago dimilione tše 27. Profense ya Kapa Bodikela e na le diperesente tše godimo tša batho bao ba entilwego go a latela Free State le Limpopo. Bahlankedi ba dirile boipiletšo bja gore batho ba entiwe ka bontši. It is in our hands to minimize the impact of this fourth wave, which is mainly driven by this Omicron variant, by taking a jab and encouraging our family members, friends and colleagues to vaccinate in order to protect themselves. Afrika Borwa e šetše e le go boemo bja legato la bone. Twatši ya Omicron e befiša seemo go ya pele.